ko tumelo salay bola munro ki chinampa pakanjaki rampan na nyawai ipanguloy alewe ko pong Allah Ta'ala meka polo sapay dali halala mong kajero wija ko kasi mo pandrehi iya naro nang katawan di ngupakan to agama mo ang kape tarunto degaga tarunto manasan yang katalolongan nga palang akhirat ijilaw ki mabalu makotoro meka law pasay ka kama kasiwa di dali halala na lengi pong Allah Ta'ala ng kawanong ng wija ko pakai pasikulay maka itu jihad agama itu. Ya kesempatannya situ menang yang paling dekat ada pergantian tahun. Jadi paling tidak kita walaupun tadinya tahun baru Islam tapi tahun baru Masehi. Jadi wasangi situ menang yang paling pokok yaitu kilalana atau tungangi introspeksi diri ya kumakadaki muhasabah ya istilahnya muhasabah atau introspeksi diri ya kuipak bicarogi ikapesa ialewe atau makada iranna atau tungangi ya jadi sitonganna ia ko angka tahu tuli rana ia tu tunganna rana kehidupanna insyaallah ia tu tahu madari makanja pakalinonna nasabak na jagai alena jadi komegan nawanawai alena tapi angka mematohat desa na nabita maka daya ko angka umma kunasang alena tau matapat na dinis sa ngonron na kumati atau macilaka gitu. Jadi iya tu ini wat dingiris sa ngonron iko tomate. Ya na tau matapak mo. Wat disanis sa ngitonron na makada suruga garononroy atau neraka. Makada pikwi carana nawanaway ni gare mapamula ki kalo lolattu mato. Kaya kami gado sa ipigaw na ya decigi. Ama ko miro. Na ini jamay di na mo kita lupay. Nah, dalam sehari-hari mana tinggal lalan nasi ulang ni maga kehidupan tak. Ya benar roh. Irana-rana maka dai ya nami kamu pi masalah ija mana ya deceng. Kangang kadalelena. Nigi tau mega deceng na ya jana ya na tau salama. Tapi di tau mega jana na ya deceng na itu macilaka na ya. Ya maka dai guru takalisiden reng almarhum. Ya kusiratu deceng munasera pulo nasera jamu salama mo po. Pasti salah cik di moy. Ia biana rekome gai masalah siratu ijana naserami pulo nasera de cene sabara no. Ia tu ampai ko ke sorimon rite namo anu cek de. Pikui carana nawat dinalah. Nasabak magai pengadilan di akhirat begitu. Angkamu isukuru kangi di umat na nabita nasabak matandre nilai na kodece yakibwa. Ya kotomakibwa de cidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala. Ia ko dosa, cik dia kibua, cik itu nilai. Makiro, ya riasa pamase. Jadi itu angpai pong Allah Ta'ala lagi pamase. Nah ia ko tome salama, kak dua lalat to, onak maka dia kumatana ijae. Nama ringat decenge. Peko carain atau salama. Dua kemungkinan. Ia ko tanya jae, mu kurangi, decenge mu tambai. Gak makiro. Kepada koto matim batok kiri kanan. Ya komatana isa belah kanan. Ya koto melok ini mani komeki patanaki sebelah kiri. Ilak gagi ya sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambai. Ya tu ampe oko agama dua. Angka ya satoba dengan istighfar supaya kurangi jae. Angka tu ya beramal baik. Ya tu ampe makada wa'at bi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa dihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasimoy pangkau kemadece tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu 5 raja patongko ini ya tongko pak dia na tatutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibwa anu masalah cik di dosa tapi gau usahakan inagan 2 dece takibwa kamakiro. Ina tu ampai tau pandritata
Selalu menginginkan kita menjadi baik. Nayiro yasang ngedeceng aja tabatasi maka dah masam paja patay na yasang deceng masidak ka patay na payasa deceng de yero pesang epapedece maka ya namu yilaw do nga mitawe yan natunang kamapak guro nga itaw pandrite maka dah ya ko bunga moto ko talu taw bunga mitay ilaw do nga manang bunga isalay boleh nang kataw ye wasidu pamalala ilaw do nga ngi mudah kasi nang kadali na nawat di masapeda. Ang katawita balu mudah-mudah po kasi tas lempo yang idali na mamagi-magi na tarala balu-balu na. Ang katawi sa joka po tapalampiru muruk na tapadisingan. Talu taw bunga ita ilaw dongang. Yero magay sitongan na rewolok kuidi yero. Nasaba ang ko iya metoro agamata makanja nasaba makadanigi-nigi milaw dongang sila surasalan na nayero pa dongang ero ni lawero denis sangero to yelo dongang malaika mangilok-lok kupong Allah Ta'ala jadi malaika malapor kupong imilaw maka talituy po pada ni lawang ero sila suran na jadi itu ampai makanjala da to ko yelo dongang itaw ina to nakada gurute nang kataw milaw do sogi na de na me sogi bali bola mo milaw do nga sogi malaika pamilaw do nga kuiko itu iya jadi maka ta bandrita yan mo ilaw daw na de na mero barante ing kalaway ko pa daw mo tawe na milaw daw nga huwag pamatu malek ko iko malaika pamilaw daw nga ko yo puidi madari besa mo tilaw daw nga bali bola ta sogi kada po ta pasogi bali bola ko iya mi may ga makukuha na senyo bali bola jadi itu penting ya jadi saling mendoakan itu salangnya ka makit itu ampai di salangnya ko to siruntu tapaya mematoto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yero ya metoto ko to siruntu tapat to mabre salang assalamualaikum magto ka assalamualaikum assalamakam kada ki po talingi assalamakam warahmatullahi tamasaybi po wabarakatuh tapak barakah kang ipo ngatutungan jadi itu sampai kata hidup patay beresalagi. Tapi makukualita lele mani mamota mabola nate dito na beresala lele beresalana. Maka na assalamualaikum. Jadi kadang-kala itu dirubah. Kemudian ini kan muhasabah. Usahakan ngigare Pak. Iya je tumakanja kotomelo matinro. Iya kotomelo matinro kode nagaga puramanan ni baca pak dongan sebelumnya matinro pak megay ka tu pak dongan ko tume matinro ko parenta itu mapamulay mak jenne jolo puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut purayero ibaca ni suratul fatihah akapa kulullahu akatallu napa kulong subrat bil falak akatallu na kalau kulong subrat binas katalu napa alif lam mim gang kahumul muflihun napa ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa tengana tahayya ilatu capana napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu napa alhaqumut takasur kacicang napa la ilaha illallah kasiratu napa subhanallah kata 20 talu alhamdulillah kata 20 talu Allahu akbar kata 24 magay iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okon itu latihan ngamateng nasaba maka dami mati nabita an-naumu akhul maut iya tutinroy masilas surang isi bawa amatengangi jadi yanang katu tau melo matinro iya na tu onrok tu koto melo matinro ina okon itu ya guru itu ya sange amatengang yana tu ampai angkalalo tu tau pandrita makada guru amatengangi pak iya tu tau matinro itu maka tu cuma ini ya romatinro iya nang katau matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate ni itu jadi padahal sebenarnya
Ia tu tinro makan jala kadat apa? Ia tu tinro itu angkat tu tinro makia pelang. Jadi siaga ta tamatinro lai hitung masa pajasunna. Kega yaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam peni. Jadi siaga eta tak matinro seko tireke masam pajasunna. Itu tinro makia pelang. Jadi makada mereka matinro masija bije tatesi di matu tate dua moto nama tahajud. Tinro na tau make itu Pak dihitung sholat sunat. Ina rutinro make pala nasaba tidur untuk ibadah. Iya ni ko makademi tinro masija supaya moto manonto Pak golok matu salah ya de pader. Itu si salah. Iya nyon nak melo moto iya na tu ampai namo iya tu ko ramalangi namo tinro na tau itu ko ramalangi aja tak kada waktu mapuasa namo ramalangi itu makia palato na sabab makada moto masih matinro masija supaya matu moto mandre subuh. Jadi iya na tu tinro na tau make itu terhitung masam pajasunna. Jadi iya ko patajangi matinro irekengi masam pajasunna patajang. Kemudian yang kedua tinro yang makia palangi tinro na tahu mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Kegayasang pure masam paja tahajud. Nama tetek dua ni na selesai mas tahajud atau tetek telu. Nah misalnya setengah na lima na tama subuh. Maka dah mejok matinro-tinro istirahat. Mata koki sa di masam pajang. Matinro istirahat untuk masam paja subuh. Ireketo sampai sunnahnya tu. Itu tidur ibadah. Jaja tak kada ia tahu matinro de iya tu tahu matinroy. Wat dia tu makia pala. Napa ni dia tu gaga dosa na tayo matinroy. Engkau gak tahu matinro madosa. Dia gaga. Dia gak tahu matinro mak beli. Nalanya tapi aku masam pajang itu wat di madosa. Maka tapi ku yasa malampe baca na imangin atau 5 seming. Betul na. Roko no. Apa cau ni teto. Termasuk itu. Jadi ia tu ampai tau matinro ini tu tau deka dosa na. Ia na dia na tinro tewat di mapuasa tewat di sama dosa. Tuli ka jili-jili. Sini na ada na lontong imana. Na itamana makiro. Jadi ia tu ampai tinro angkat tu tinro makia palang. Ia na rona. Apa ia ko tomelo mak deking. Ais. Na megay gaji umur tat dengo ko tinro. Siak jangi matinro. Ko tate aserawan ni tatinro na tate apa pitoto na ruah tu jang tareke ni gare arwah ki jam matinro sotopa tate si di matinro si setengah na pili maloto yan ang kataw mako tu Pak tate aserawan ni natinro te apa pi setengah 5 noto matinro ti ko tangas soilat tu areweng ya kon na 10 na taw ngumuru na 20 mi ruah taw tu megangi tinro na nanya tu na iya kita reke negara jadi yana tu apa masyarakat dena siaga na reko sampajata mitaranungang dena siaga palana agan sana dena siaga tanah waktu ipake makasibiyang dena siaga pada nak masa paja mangaribi ki na talima mi manne pitu manne dena siaga waktu ipake masa paja namu ya ro pitu manne de to na sampurna madar dia kajili-jili paringerang. Pasam paja ni ngerang sandalan. Barasingan itu nasalani ro barasingan di katokotannya. Sampajar ro. Ini nulis suku ini makomi ro. Jadi ia kotannya pakasi bilang bantu kiman rasa ki. Ia tu nak kada nabita. Dega gatau tama suruga na saba amalana. Na demeto baja ganna. Na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capuni itu jadi ia na tu ampai maka da usahakan inang kapakasibieta manenungan namo otomate tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maka itu ia itu pasidakai madu pedupang angka pasidak ke cinampak mi kaya gasan pasida kacinampa ya ko andre patapulu meson. Jadi Pak Galunge Pak Dara eko melo ki salama aseta apa andre ni itu patapula sona mah kami tu tomato tariolo melo ino galunge mapamula mabaca dongi
na pandri pu ima pak nasawai manyama ku pu ima ngi pandre pak jaji donna itu melo si matu matanang mak baca sih na iya bine de na siulang itu pura si matu ya tu mak baca sih mandre se baru mak baca sih mesino galunge mak baca sih si tongan na ya tu patolak balami pasidak kami nolimi imange mak baca na dongi na panandre andre na pak mancaji pak dongi jadi salama iti tegere mak galu de na me garacu na pake na dumpa sena yo po makoko atau hais angka mana ni rupa na racungin na de na me jaji pak namo tau kasih de to na nilaw do ya biasa to kasih milaw do maka da kung kanya sebe nasan mamagi-magi kasi na salama ase natin na wat dito loma daros nang kati lolongan ya makoko atau kasih ko lalu na sa nyanyaman to sugi Apa makana ni penyanyi atau sugi. Tak dengi pak dongang ni. Itu saling mendoakan. Yaitu ampai pitu tau kasiasi milau dongang ni nakala patapulo tau pandrita tu. Kaji sapa kio ko kampung he. Kong katau de ganakna. Etani purana mak bay ni malakai na de ganakna. Eta sure sapa tau kasiasi pitu ko kampung na sidakai ko jumai. Napata suro milau dongangi apa pitu tau kasiasi milau doko juma itu nakala ko patapulo tau pandrita milau dok yero tasidakai tapi talawi bolana ceneki sampai kado yanu tanya tau madareke ya pak makato jete tau madareke ni kasai gagagan liwat dareke na itu maka ballo bolana to limelo elek bantuan Indok dari kimia sananya tu. Penak din nami dia nami gana. Kami tu tahu maka tu pak cacapu kolino itu tahu makai dari ke. Cacapu dia meto. Iya, jadi usahakan aja tak dari ke. Pak iya ko mak dari ke, iya ko meki mak dari ke ki ko ngalata ala mak dalari marani. Yang tu ampai kong ka masalata ala ki wajen ne tasuju masampaja. Ya teh mak ko kong ka masalano ko mi Facebook na taro apa tama. Panoki ko statusnya aga nasa aku menyesal aregi makada hatiku pecah wah napa natari gambar lope-lope repak karena tahu mak puji mak gagu nasa sabar sai wah iya nah tapi de tora ko ibu-ibu muslimah na pasitanga de iya. Banyaklah beribadah kepada Allah. Itu penting. Kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu tapananungan. Termasuk yang nak salawat itu, salawati bil qulub. Ta baca-baca ya ro. Maseri-sering ta baca. Aja mo talandai makanya matu bali bola ta wae. Malasan ya bali bola aku boleh pengajian. Deto kana beti sarapa. As-salawat ki magi yaitu salawat bil qulub pak burah. Ya ko angka tau to 5 kali liap papenak dina madari mak barab barona cede-cede tak sela-selang kata mako tu madari mak barab barona de nami matinro abu mimonina gage tak selasi yaitu tak pake yaitu tak baca-baca bil qulub yaitu pak burah yaitu untuk watakalewe kan wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari yalengi cahaya kilalanna atinna jadi itu maka jalan dah itu salawat bil qulub betul kan ka Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ir ta baca-baca salawati bil qulub pak murai itu ya kong ka anak ta masam-masam ya naro ta baca ta sapu-sapu lunna pak murai itu aja nih pala bawa maka dia ini pakai ke tolong majelis taklim Allahumma sholli ya kong kipalana dia pakai justru ya mimpai pak guru kina sama pak murah makiro pada ilo na itu ini ustaz se pada ilo na doktoro enalemi kadang ka pak murah he resep nama ko ye Lati bolana de nandri, dena sautu, iya makiro. Jadi aja tala bawang, iya lo tabacay, iya ko masam-masam mangi tabaca ni,
Ya ko jumai na tako masa-masa mangibaca kapito ko na patawarong na patinong ang katoto to biasa bawe loko sa de na mimbara ko jumai katuti wairino nataro ko sa de na mimbara na mode tabaway ya banaro ko jumai na kato batako masige tabaca niero talay Pak Bura nanya itu na pake to Padre Teryo akapito na baca salawati bil kulub yan ang kataw nasale la sala sama kaliliang ni makada istilah la sa silele makada ogi na lele samo-samo na sangi iyan na rota pake itu salawati bil kulub itanya salawat sembarangnya tuh taunakan nastaro laiburai oko nabita salawati bil kulub itu jadi Pak Buralada tuh ikong katau mangilu-ngilu tu maga madari remang-remang anu tabaca-baca ya ruta sapu ilawi barakana na ci Pak Bura itu di bil kulub itu aja nih baca bawah mau ini ya alami majelis tadi Allahumma salli dia nak kena baca kalau bolana itu jadi tidak itu obat itu ya Bu iya kau mata-kota kak sading kau mata-kota nak maka deh makura-kura istirahat nak ya itu pakai makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh itu kadang itu doa magai nasabah itu untuk fisik kekuatan nasaba mapamulay atie pisi na uray manang yan to i makura tu salawa si batu-batu mana kecuali itu nalamanat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha atie lasana atie Pak Bura tu nang kata toli masuk sapatin dina komade ceng ita we lasati itu tak baca Pak Mega Toje itu tahu mapostingi makanan teh lalu warung teh mandre na foto ko HP na pada pete tapo makale dia tiacang melu sia tiacang mapin andre ternyata we melu yacang ali na malah sati jadi iya, baca itu Pak Bura itu angkana anak makan dari podang ada baca itu nasabah ada di situ wanuril absari basarun itu tania pandangan itu pandangan batin iya komelo iya lete atajangan papinat di betungan na magampay sa makada ay kasat di makalileng biasa tuh tapi anu makada yung kasat di makalileng makada ternyata makuye itu sebenarnya wanuril absari jadi itu salawatannya salawat sembara cuma kadang ini nasabak mabiasa na din irisa ya ipa kumamiro iya irisa macan ringi lakai ya di irisa gara-gara itu wanuril absari itu nilengi isyarat maka demagi je na makalileng itu jadi itu Pak Dong makan jalan masalai makia palang manci Pak Buratoi nah iya tapala mana moto tak apalah ibu yaro kemudian amalkan meki matin rota baca moto ki matu tak baca yaro iya ko mani ta sapu-sapu ko leta itu obat ya ko mata ko ka ya itu sering saya pakai itu dengan kalimat la ilaha illallah Pak angka berakat nang gorota Ki Haji Fathudin Sukara almarhum almarhumullah saya pernah itu biasa tanda-tanda gorota maka daka weh detoro tamatakko ustaz sudah gorota detoro tamatakko ustaz macam ini lo macaramah lo toni mangantara jamaah elatu ki pesantren ini lo topi mak bela sudah makro detoro tamatakko ustaz nasang angkat tu Pak Burah Agustus nasang la ilaha illallah ibaca kesiratu Pak Bura itu. Saya ingat sekali itu kok rukulan na pesantren ngimundri na Pak Guru. Ada baca la ilaha illallah kesiratu ini akan ngimali Pak Bura. Ya ko cakaru dulada ko na cinampa mo me matinro na mo si tanga jamu matinro ko mo baca la ilaha kesiratu na pakolyu yang penting pure tak de peringaramu otok no na mo de na matinro itu nama siang tuh pesan na guru tak jadi bisa ternyata ya rona pakai jadi itu guru tak tuh jadi besok pakai itu ya ko si sabu-sabu ni caraku tas minggu de istirahat 20 sona de istirahat pakai ni itu apa ya ko masuk macarama na ko masuk lo Kalimantan lo maga mandari jamaah apa aja makutan mandari tatesi dini dai panak de to liang kamu pi makutan si sele maka dia kumi turusi
kurang istirahat. Tapi baraka na guru tayo bener dak upake. Jadi kadang-kala itu kalau liu kak masalawat la ilaha illallah baca. Namun cinampa. Namun komi kendaraan matindro, biasa kok komi pasawa matindro. Cinampa. Itu ternyata obat dan saya rasakan betul. Jadi ngerala dero na pak guru ngak guru tade iya mero maka de mandre pitami mandre kada ko mabela ni tu ya ko pitami mabela ni de me mano wan repetat. Jadi itu saja. Jadi nangka pitami ngoko agama yang makanja. Termasuk itu tadi. Itu pak guru nak tabace ro salawat tibil kulub. Tuh makanya ada itu. Tapi tanya aja anak pokok tahu matau aja makoko pokok. Iya, jadi itu penting. Kemudian saya wasiatkan begini. Ia tu sitongan amala pede rahasia pede makanja. Amala kecuali sampai perlu dia nama di subuh. Sunnah itu makanja subuh. Angka tu amala maka mesti apitang seka apitangi seka aja tak ada melusia tu mesti aja mapasu seka de tapi tangi tapawi maka ada seka yana tu ampai waji apitangi haji dia mereka apitang seka dia apitangi sampai perlu apitangi ia mi sampai sunnah makanya aku makali cubu ko idi minapung misang makiro yana tu nak kada nabita makanja tu sampaja sunnah kokui boleh ya sampaja perlu ko masigie apa ya kokui boleh dia kata mitaki cuma maraji mi jama ko makundru-kundrui pak ya ko kata pura masampaja ngisan ade na sampaja sunnah ko masigie na rewa law bolana ya na letu bolana na sampaja sunnah tau makanja-kanja tapak na itu. Tapi aku latu boleh dari itu makan aja bawan. Tidak payah tu aja bawan. Pelai ku matak ko ni malala melotoni mandre melotoni manoto dah aja na jolo sunnah. Iya roh. Jadi makan aja mame bade ko masigi. Tapi makanya tiba dah sunnah ko makali cupui. Iya Abu Bakar bu. Waktu na mancaji khalifah, iya ko melo bawang ite pasida ka tanga bani pinalo. Rokat to itanga na. Patutin ropi jadi kata mi tay makada masidakai na panabawang pasidaka itu Abu Bakar. Jadi yo po makoko pasidakai boh lai jeje tahu enapa lai foto lai soti itu mak jama padahal 20 bisa na. itu jadi iya tu makanja pasidakai ko makali cupui namo tu sumbangan ko deniris sama kada siaga makatokanja. Lalu celengang kita paikoti kantongnya di siratu sakula jepu na deni risakra di siratu kanjak pa yatu. Yo pumi ko maloli si Pak Jalo igat tamen re soro sitam igat tamen re soro sitam. Apa makoti aja rui di laugi sesa. Ya kome masumba na sampai kami nama dan ni ya kome lodoi kami nama raja di lam. Itu gede. Itu melo maega na cek de nak derek. Tapi dia mereka ketukong kah? Jadi makiro jadi usahakan. Jadi dia tu pas sidak kayak aja tak ada tahu apa. Namo anak tatalik di pas sidak katu ya tu amanah. Kemudian iya na intin ajak lalu tanggai makada mas sempaja pite napa makasibiang. Apa mega tahu napisahkan lino akhirat. Ia ko akhirat nasa sempaja, ia ko lino mak galu. Tahu mapuncok bahan na tu. Ia ro mak dara mak galunge mak pak gurue dangkannya ko pasai lawe mak balu palarilo ko manang ya gamay aja ta palarilo ko lino. Kadapi ko yasang. Ia ko melo ki joka ia tu di ampai ogi ang kayasan lego-lego. Ia tu bola na ugi ang kalego-lego, ia tu lego-lego isa liwak bola, tapi oko mo pi bola oko ni role pak jolo tuda sebelum lo dara tania kengi maka dai puang tapas salama kami kak lo saparang dale halala wija-wija ku siba keluarga ku angka kama wat dikasih ulolongan na wat dinang katau pake untuk agamamu jokka ni siaga tatal ko dara ya ko 10 jam ko dara 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah. Nah sebab Nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo saparang dale halala keluarga Nabi jabijanna
nang kawat dinapandrengangi, maka itu adalah jihad fisabilillah. Jadi aja tak ada lobi masih kita nampak ia tu namanya kama kokoi, maka dah akhirat sama dunia selamanya, agak sana dunia sementara akhirat selamanya. Mega ni tahu salah paham. Nah saya ni rumah sampajangnya selamanya. Ia koto mak galu na dia nagangkan nah masal salahnya itu. Tabahangi. Ya kalau ki pasai mak balu lomi sapa tu dale halala. Loki galungnya loki sapa dale halala. Tanya ke metoi. Apa ngolomi matoi? Namoje dia ni tepu. Pakanya kibani rampan na nyawata maka dah lo sapa-sapa dale halala kasih ke kamu wak diwanun keluarga aku nawat ding. Angkat tu pakai untuk agama. Yuka ni. Ia nariyasa maka dapat kui carana lino mancaji akhirat. Jadi lino isapa tapi tololongan apalang akhirat. Bahaya tu si balikan na. Angkat tu tahu jama-jama akhirat na jama tapi lino minalolongan. Hingga. Kega termasuk Pak Dakwe. Termasuk na bangsa naku. Ia namanya joka namanya ampal lo mina nama-nama ya. Ustaz capu nanya tu. Jadi aja tak ada ya rostase kojok kita pahala mana belum tentu toh. Jadi aja tak ada ustase ba malolong de namui di Pak Darae namui di Pak Galunge arogia ngapa tu di koloki magalu tak ada lino mi rotannya akhirat jama-jama patu. Iya na tu ampai kotomelo salai bola munro ki cinampa pakanjaki rampan na nyawa ipangolay alewe kupong Allah Ta'ala meka polo sapai dale halala mun kajero wijawijaku kasih meu pandrehi. Iya naro nang katawan di ngupakeun tu agamamu angka pe taruntu degaga taruntu manasan yang katalolongan ngapalang akhirat. Iji loki mak balu makotoro meka lo pasaya ka kama kasiwa di dale halala na lengi po Allah Ta'ala nang kawanong wijawijaku pake pasikolay maka itu jihad agama itu. Aja tak kada lo mamalu ko pasailino mide akhirat mato yetu ukoni na mega tau tasalay nasaba de na pangoloy atin na sebelum joka yana tu ampai nia poko ini tau mak jama ko kantoro makalo ki perusahaan mak jama perusahaan aga tonri mak jama atau ko kitu mak batu ta nia kang begitu aja tajok ke bawah yana tu ampai perlu nia Pak tajo ke bawah tu dia kak, kong ke pangojek, nasa temelo mangojek nak kaya kemajara cicilan motor, pangojek capu nanya tu, cicilan ni kan kamau bang, aja di nayaro, apa dah tibu be nasa temelo mak belum balu, dia kaya lolongan nak kaya kemajara ngarisang, tahu kunru ya tu, aja nayaro tanam mana baik, gini akan untuk keluarga nasa bak, nakan nay dalele ko keluarga. Yana tu ampai maka da innamal a'malu binniyat sininna malai okuinya etak gatuhe gatalok kumana ngiro idi mitu nonroi jaja tak ada sampajange jama-jama lino jama-jama akhirat angka tahu mas sampaja pak jama-jama lino mina lalu artinya tanya akhirat sampajana ya mempai lo mas sampaja pak metodo manci cale ya namanya lo pemilihan teragi lo mak beda jama sisa na terpilih dan kana ubah itu jadi aja tak ada sini masih dakai mak bantu di kiri kanan maga apa melo mipite jadi belum tentu tuh ya tetangga ya agama nah sebab mega tahu mak kok hanya membungkus agama miak kurang padahal dia eminonri jadi itu tuh pak ya tuh ampai angkat tahu ko tuh makan mak galung maga de mesti itu mesti ka ya nanti ya madari upo datawe maka dia ko milau do ko aja jit na kuma na capak na ilau do ngangi pak dara na dupai tanat-tanan na ilau do ngangi pak galungnya na dupai asena ilau do magai nena de do dupai asena pak galungnya de muan re warra iya bayangkan ni gare iya na de na dupai asena tau sidra pe pak mega tau Kalimantan de nanre ina de dupai asena te na sabang magai warra na sidra lagi lokro ya sia kampung kita main nasa warna polisi drap, weh. Ya si warna polisi drap, obe. Ya magai nasa ba iro kagong jadi. Ya tu ampai pak dongang aja no ko ba kampung tak ilau dongang ni. Ilau dongang ni rumah belai ro ko mega ko mati. Ilau dongang aja nama cika pak dongang tak aja no ko to ngami bawang. Itu doa itu penting. Melangitkan doa istilahnya, pekui caranya supaya doa itu menyeluruh. Ilau dongang nasa ba ko itu si sele-sele. Ilau dongang bali bolatan nama dece. Apa ya kosogi bali bola tu pasti engkau talolongan kecuali bali bola kat di
Kata je tu bali bola. Kasi ke mogok pio tu na may sorong. Ang kata tahu aku tu ia bikomeng ia kome si bantu bicawa-cawa ia kode kupuran ni bantu tu 5 tamusuk ni. Kata tahu aku tapi dia tu aku pasti tangan dia gala. Tadi saya nak tamu saya. Tamu ni. Ya. Setengah 8 ya. Jadi makiro. Kemudian maka dah kau nak usahakan ia rosinin nagaga 47 lokomanang ya gamah. Aja na lobang. Ini mani aga jamata. Mak galung. Ini akan sapadale halala untuk keluarga. Jadi jaja tak kada menyanyawana guru menyamanyawana ustaz ibadah mana de namu ini pak galung ibadah to namu ini pak darah ibadah to ya metu ya nak jama mau tahu pak barakah na itu ampai na cecca na bita tahu kutu angka tahu pak sahabat na nabita mak jama isi bawa nabita na tapangala limana nabita pak makaropa di mana tapanana nabita limana ya rona sahabat na giling inaitai malepak-lepak limana ya di mati me cupang aga sana kajar sana malepak limana mak dori-dori limana maka dia nabita magi limamu nakwai maka dia ya Rasulullah ya jama-jamaku marepak batu kasih iya na ruwakatan niya ni wapapekang iya na balu upandrangan keluargaku iya ro nabita nagattal limana ro sabae na bawi lai bau limana nabita bawi limana napa makra nabita bikene makomanang ni ummak ko ede na umasarah isa suruh ke mana nih coba gare berarti itu tau magala makareso untuk keluarga itu yang disukai oleh Nabi tanya ustaz ya lai bau limana ko nabita agay pale tukang batu iya tukang batu makaropa liman na marepak batu tanya pemborongnya tukang batu tukang batu itu magay na sabak makareso na poji tu nabita tau makareso untuk keluarga na turu pusana ya na tau yang tuli makareso itu ini tu ampai mega ustaz dangkang mega ustaz mak dara mega ustaz mak galu na sabak kami tu baraka na kuidi polengi aja nak kada wa ustaz ni magalu mega to ame na jama la cecing de nak ko de makiro tapi angka pesan na guru tak saya ingat sekali itu ya kongka aga-aga mu jama na mu pamule aga-aga mu jama mu madecing aja na musalaya tu ya na tu mu pananungan na mu maningka ko aja musalaiwi mega to makoto mabalu kaju-kaju jolo sisan na maningka mak balu lamari di misalna napaja ni mak balu kaju maka di ulut tede aja musalaiwi aja gimunrui pamulan nama deceng aja musalaiwi jena rumu pananung apa eko mapisau ye tu mulete lokwe capu matu apa okotia tu nataharu puang Allah ta'ala te dalemu ni kata mako tu pak mendre usahana na salir jama pamulan malah di jama baru bangkar ro kono magai tatutu idalena maka de guru ta iya tu pada wa itu maka da puluk ko itu nang kajaji ko gina mo maga rajan na kolangi mon riko mata tepo ni wa itu mati matu itu nah jadi maka de aga gi mu pamulai mu madece ngoko itu na saba okko tia tu ya ko mabalu-balu beppa mo nokko tu madece aja no mapisa tu mabalu beppa okko tia tu mon ro dale mo ya ko mampi-mampi mo bembe mu madece iya na tu bembe mu patalu si foto-foto ko itu bembe jadi makiro itu pesan atau pandrita yaro dan saya amati betul pak angka tahu sogi uruntu mak jaimi pamulana mak jaimi tapi sogi ni makoko mak miliar ni dina dena salah yaro mak jai tali mak jai matoi nasa mage nasa okome matiele tak daleku iu jamu madeceng itu masalah jadi tuli makoro jadi iya di jama-jama Pak Mega tu tahu tuli kaletek-letek ede na marigako jame ede me jaji jame isapai kega yonroi na makanjak-kanjak dale iya na tu tapan nanungan manu itu di tahu kampung si rupa mana
mak burasa, mak burasa mana? Mak donak mana? Mata nak berle, mak berle mana? Mata nak cagur itu, mak cagur mana? Gitu. Mak balu apa kita? Mengapa mana sih? Ya kagak. Apa natane nasa siaga bola pengali nasa tak 200 sak buseso nasa. Meloto kadu balik. Itu jadi makaro di padahal ngile tak dalek na tahu. Jadi aja masing-masing Allah meletakkan jalur rezeki. Aja na taimpurui tahu ko makado ya toro dalek no lalen aja. Iya namanya tahu Pak na stres tahu makehe. Mapamula jama-jaman ni na salah kalau telete dina na may jaji na saba angka na lete dalle pada ko to sapa on rama kadoki ang kawai tuwe tulyok ko no tu aja na mulete ya ko berkembangi mabalu ako mabalu pesan ni aja musalaya tu ya na tu na kada gorota aja mututui dalle monre simula ya naro jadi tapi nalak manci pasato mo to itu cuma kami upodangi apa aja itu daleng kemana engkau tu pantangan nak atau masa-masa dalek termasuk ya tu dena wat dingin salai masigi aku mapat tamu pi kusubui aja tak salai masigi aku mapat tamu pi jadi masyap kita salai masigi maka dia itu guru ta ya nang tahu de panite lalangi pusamo pinarewa ai marat jitu itu ampai monroki masih kiri sikiri itu ampai nasuroki nabi ta masih kiri iya napita na tanay arewani de na marajita sapa dale itu malomo yang kedua ya keto mandre aja nih ale roma belai koyolota na mega apa to pades kapatore liman maka bela mak julek ka angkana koyolona wow aja hikmahnya ya tu magai nasaba iya ko angka tahu iya tu nala makai bela na japu marat jito tu masa padal ya pi iya ko mi yolo na nala ibawat tu dalle ilomuyang mega po ini po angka ku woi pada eskapatore lima na macam ne itu makiro jadi itu hikmahnya itu angka mana tu Pak? Magi makun raya ko makeme ni atiang tak buka mu timun na. Iya ko makeme tu. Dek upui di. Macap-macap. Dek aja tak buka itimut tak ko makeme. Kia korone dia nama digaga makun raya tu miha. Ya mi ko timpu na buka isumpane ko makeme na tutu. Aja no. Magai supaya bot timparu arwane tak. Tolibot timparu lah kaye. Yana ka makunrei make mana tatutu timunna tatutu tu timunna si dia. Makiro tapahan ni. Ya ko dia tapahangi makunru tongang ni. Maku itu jadi angka mana tu hikmana? Angka hikmana. Dia itu nasurok bangi nabi tak. Itu ilmunya. Iyo pemidi tomatoi dia nama digaga. Jadi itu malolo pasang iya makiro jadi ada semua hikmahnya itu makanya dalam agama ini Pak luar biasa jadi iya ro pasangan ya jadi ajak tak kada lopi te masigi napa agama lopi te ma pengajian napa de nako namun loki ma pengajian komimi ma pitangi baju baru tak masalah tuh asmi kalau pengajian tak kali pura mak jai baju baru itu sebenarnya jadi agama itu apapun jadi rogi itu maka ia minasang agama ko masigi deh jadi ia matu perjalanan tahun nih apa Desember nih tamai matu Januari ajak lalu pamule makokohe tania kan ikutome jokah tulinya kangir rewa ki pole makareso aja tak terutama boleh lepangi jolo kolego-lego cinampa magai apa ia rojinge koto pole joka macio tu jinge yana tu ampai nabita nasuro ki mak berasalla koto tamu ko boleh magai nasaba ia koto mak berasallang yana tututu ipintun na jinge dera tama yana tu ampai madari mega tau makan magi je bolaki na setangan iya setangan nasaba ya ko tama ki de to mak berasallang na ya tu pintun na jinge tertutup benulet tamai itu boleh nari kuma berselang itu boleh joka berselang ikut tamak namun dia gak tahu
Aja tak kadang kapatau. Iya mikomeki masempo dale baca di kulu Allahu kutu Muhammad sallam. Sempo dale itu. Bahkan makada nabita sahabaan nabita gang katallu bali bolana macu madecek. Koto tama boleh tu Muhammad sallam apa baca kulu Allahu. Iya. Atau ibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu. Jadi itu di dalam Quran surah An-Nur itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Magai nasabah di situ mensalami malaikat rahmat. Iya. Jadi itu dibaca supaya dia nama pala boleh yundrut. Itu ya. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi nampak berkah ipong Allah Ta'ala. Tapi penting upodangi maka dah usaha kanginang ka amalata namo tace de di kumandan ngamoy. Masalnya pura ki masam paja perlu tabace kulu Allah wa katallu. Napaki joka ye di pasikola kong kana tamasikola atau napaki anu al insyirah alam nasr tabaca. Tapura masam paja perlu baca alam nasr katallu. Magai supaya derajatnya diangkat. Maka dia guru tak dega gatau mancaji anak guru ko itu namalkan dalam nasrah. Iko katau napai mapa mula-mula kehidupan na mahonor-honor maga ko may aja tasalay surah al-insyirah alam nasrah mabuka-buka balu-balu kina napaki mapa mula-mula baca alam nasrah. Insyaallah barakahnya itu surah itu akan diangkat terus. Ya, amalkan itu. Itu penting saya wasiatkan. Dek tu nama lampe, komeki matana-tanang hati ina ata ina. Tanah-tanah pa pinading itu deh nama sumpah pa pinading. Pa madari tung ka makalelyang ina ata ina tabaca supaya ditanangkan kalbu. Saya kira ya narupa ngolongan mamagi-magi na pabarakay po ang Allah Ta'ala. Dito kami makutana. Oh, ka, iya. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih. Makije bu ya. Sebenarnya ia sangema baca-baca milau dong. Makanya ku makanya baca dosa lama pak doang ngasalamakan. Nanya ko pak doang ngasalamakan tu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa danal jannata dara salam tabarak rabbana wa ta'ala tayyasal jalali wal ikram Allahul ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Suratul Fatihah lillahi ma fis samawati capakna suratul Baqarah 2 ayat terakhir. Itu pak doang ngasalama kemana? Tapi ya sange pak doang belum tentu diterima. Toh, jadi dia na salamana pak doang diterima. Nah ya ku idi bacai, idi matong manrei. Ya ku dia diterima dia na to masih dakka. Ya poko pu ima bacai na mo dia diterima don na manca ditolak balai andrewe. Ya jina mo sitongan na dia dipandre. Cuma rogi mi ko dia diterima don na dia na kerenduangan. Makanya ipandrei. Jadi dia gagal hubungannya ya tuan rewe si baba cadongnya dia gagal. Aja tak kada ya na dia gagal ko dia diterima dona dia gagal. Cuma ya miro ko to milau dona dia diterima okko ki andre mak denno ngapa ka desa na nabita. Maka dia kong katau pandrei tamunna patapulos sona patapuluan ina dia na capu ko tanah. Salamang kaya tuan rewe nama kasiwing itu tahu pandrewe manca jipat tolak abalai loko tu tahu pandrewe karena didoakan oleh malaikat. Jadi kan makiro jadi ini tu ampai makanya ko pu imang iya ko mare paitanai pu imang kada panang kawatu tapu imang makiro na sabak tanai ro don na poko iya ro patolak balana nih namo poto de ni lo dong de na dati pu imang idi ban nama baca korona patabawa pu imang lo bolana nandrei de na marigaga makiro ini na marigaga ini na baca ina na moje de to palin na andre
namode kami mapamula sampai sunnah ni. Apa ia tu awalna baca dongeng sampai sunnah ni. Angkat bola nalawi nabi ta bola na sahabae nai palina ka ngandre. Ini penting podangi pu imangi. Ipalina ka ngandre. Tapi ia ro nabi ta batun nai palina ka ngandre ko alena pangulut ta Ibnu Abbas makutani nabi ta maka de jolo-jolo meka milau dongako. Dina kada meka milau dongang ngandre maka da meka milau dongako. Jallo ka nga onrong ken rawat di nga masampajang. Jallo ka nga onrong ken rawat di nga masampajang. Iya to na mancaji dalelewe nang katau makada de nawat dito bangun masigi nareko iya tu tanay tanah makara-kara. De nawat di yonroy bangun masigi nareko de na mana saya tu tanay tanah nak deretawe. Apa nabi tamelo mas sampajak okki bolane Ibnu Abbas makuta namopa jallo ka nga onro kinro ka wat di mas sampajak. Coba itu ya jina tu nakadaya nang katana de nasarah kang ite nonrite mababu masigi maka de to pandrita aja mau sampajak kok tu. Walaupun seluruh bumi ini adalah tempat sujud tapi iya ronala dalile maka da nabi ta lagi manasok ke bolane Ibnu Abbas na poda mopi maka da jallo ka nga onro kinro ka wadi masampajak meka masampajak bilodong ko da jallo kan ko sunna bolana lono ko nabi ta masampajak bilodong pure ni lodong na palomandre cuma yeri di imata komelo masampajak metaladai nalai repa sinin na boleh nendreki na sampajang imana Muhammad Rasulullah magai makuye iya ro sampajange dong na degaga onrong si sambu puang Allah Ta'ala sifat bicara langsung de na pake perantara kecuali sholat jadi ya sitongan na hakikinna ya komelo ki membaca doa salama asam paja sunnah haja ki okuri lalan na tilau doang pura ti milau doang na pelau mandre ya tu makan jalan dah cuma ia mi mataru-taru dia mani masuleka dari itu dia kira jadi ia tu kanjana tapi ya kui di baca makan jasa bu na sama iris sama kada koi butuh kange melo kak ko makoi tapi patolak balana dia gaga ia po kota bawangi maka da pura diubaca tabawan ni pu imang makan jani magai maka da angka na pasida kata tapi angka to tau pandrita nasa jolo-jolo iya tu imange wali tau na puji pong Allah Ta'ala ilaw doang matoki tasuruti te milaw doang ngi ini madu-madu tu tapi ako din nasampa pu imang ini bawa na bacay Pak Megato tu tau nasam dia nasampa imang lanu bawan na muli tau dia nasampa aja nasagi guru tapi tanya sampajang ini terima dong ya Pak angkat tahu dia nasampaja tu ni terima donna jadi aja tak ada masampaja pite na terima donna de angkat tahu dia nasampaja ni terima donna apa dia berkaitan sampajang si bapak dongeng de walaupun sholat itu adalah doa jadi angkat tahu ya na de to nang kana balle ya tu tahu makura balle na makura mita nu makaleliang iterima donna tu ya mi komegay balle na marajir-rajit tu ya makade guru te komego iterima dongo apa ngigare si ratu 20 wanita aja mau beli si ratu 20 wanita aja mau beli insyaallah lisa risik kiri si ratu 20 wanita aja mau beli yo poi di kapan irule termasuk dia nawat ditomacai gangka ya rode tomacai insyaallah jadi ya kong kata nule tangi dia na pacai cairan dito na pak beleng insyaallah magampang iterima donna tapi maraji-raji ngerodi di sangeje iro balewe na tulimelo mupa makiro sakira ya narobu ya jadi tidak masalah miro pasangan ini imange ustaz yang kayak ia tu makan jalan dak ko sunnahnya itu asam paja sunnah ki ko bolana tahu talawi napaki milodo jadi maka da sampajang aga sampaja sunnah hajat apa ia tu toma baca doa salam hajat podangi maka da aga je rotanu
maka dah meki je mapamula untuk misalnya mapatatong elo ni masa baca sunnah uko ni suju paca purang mi lodongan pura ki mabere sallam ti lodongan maka jala dak ki baca ya kana budu ya kana stai ilawani epong atau kan nyati tapas salama ya romelo na pamule jama-jama decengi aja tapalepa ipolo ko salama kata bakir tilon tapak barakai suju paca pura simatu ilodongan ni namun andre mama ni ya tuan re ko purai nasaba okiro nak pokok pak dongang isang pajang apa dia gagal lawai ko masempajang itu nak sibat tu ha makiro ya akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.